Nalango sa mea lavoto, autura ni tailebu, ngoma, awai tu ngai malake raki. Ando tali tawali untuk warna na radio Fijuan nanto bibi. Ya wasare mo tuibuya mai saru lotoka ando tali takana warna na radio Fijuan. Bula nalango peni waktu tiga batulu lomba ando tali takana warna na radio Fijuan nanto bibi. Na radio Fijuan nanto bibi tinabonga ni BNN. Ni sambulu binaka se koe ongo na pakaleleka ni nonde tukutuku e na mbongen din dai. E pakalewa o Dr. Biman Prasad na leo ni Tony Beisanga na tumbu ni pakatapatapa wakatokai na tax threshold kakadibaki ni tubu-tubu e labo ni runondolu tinika vitu, runondolu tinika walu e na madhao saoti. E kai ni bakae e bebakaliliai na kia na musu, sianga ni musu ni pakatapatapa gobe ira e so e rawa ni rasoma. E tumbu na tax threshold mai na tinika o nondolu ki na tolu sanga o nondolu andola na itukutuku mena mata ni tu. O ea ni na toso idake ki na disposable income ki na kena labeti na non rambula na sianga ni rao kaba binaka. Ia bosa o Dr. Biman kakai ni sianga ni yanga me baka ni bunga na lino panuongo e rasomitiko e na runandola ono sanga uluka walu na sende done aua. Se leilei mai na ono nondolu tolu na runandola na kenra isau e na done ambaki. Do telangana tikina e bakalewa o Dr. Biman o ea na tumbu ni sau ni takataka baka mata ni tu e na tinika ba pointi tolu na pasende ka tomana ni sianga ni binaka baka usibi veri na gas ni buli me baka ni bunga era na takataka e na soana singa ka sianga ni tiki ni nonra itubutuba baka kina na nona bakalewa na nonra sainitaka na konitaraki ni mbera ni rabaka ibota-bota e na tumbu ni sau. Ni oti na nonra bakalewa ka bakaritaka na nonra nanuma membaleta ni tubu-tubu ilabu ni mata ni tu na leo ni Tony Beisanga e boso ai Asiaid Kayum na minista angaraba ni labu ni mata ni tu ka tukuna ni sianga ni lebu na itukutuku baka kina na kena vedalati na beka e tukuni ke ni tubu-tubu ilabu. E bakaritaka ni Tony Beisanga ni sianga ni sotaba na ngangandri ni lunua na itubu-tubu ilabu ka kadibaki na madho saoti. Ia e ni Tony mata ni tu goe endo ni tubu-tubu ilabu e siwatiki na oira na ndau ni vending ki na ambaki bou. Kata-kata ni babasaki e na loma ni palimendi, katuku no Asiaid Kayum, ni rato bakalewa na Tony Beisanga na itubu-tubu ilabo e na ngauni sala nga baka politiki. Sana mai tauratiko na itutu ni minista ni buli na ilulu ni mata ni tu warenge mani marama. Ko ni oti na nona solia na noni boli ni bakadengu e na madhao saoti o Dr. Mahendra Reddy na minista ni buli taumanda. Tukuna mani marama ni matatatua na constitution na tikinoya ka thingoma kina na nona maikerea na nona bakadengu o Dr. Reddy. E bakandai takatelanga na nona ene akabe ndaindai ni se senga ni se ndingitaka endua me taura ni tutu baka minista ni buli. E bakandai taumanda o Dr. Reddy ni ngandreba me bakadengu baleta me kua ni baka rongo-rongo tataka na rongo-rongo ni mata ni tu velu takitiko ndaindai. Rato sa toko tuya ni Samoa na timi ni Vodafone Flying Fijians ka rato bulong-bulong binaka. Ni oti na kia na pakabotukana taki na norato sa sanga e na buku ni tutu e na Oceania 1 e na buku ni Rugby World Cup e na runondol tinikadiwa o biti e baka namata e na ngaunongo kini karuani norato ganga. Iyo Samoa e na sana kandua e ngandrea batalanga me na rawata na ganga baka wasibi e na kia na sangai me rawati ni tutu e na Oceania 2. Rauna sota tiko na time ruongo e na runa kaloko e na singa lebu ni baka rawe ngaungo e na rara mai apia. Mai dhawe kiri na pole leka ni nonda tukutuku na kena ikuri e rawa ni ona sema na steseni na Radio Fiji 1 kei Nambula FM. Ni wakadeng vinaka. Korong lebu do aleke na stesen na Bula FM do aleke alanga na yawo na isala bilao Bula FM namba 2 na serre darang ko pinesiwa ko ngano ni buka tele do tal takwali na warong na Bula FM ko singa toka Bula FM namba 2 na serre Bula FM namba 2 na serre